عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع محمد بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخير الأمور وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. खुदावंद मन्नान व खालिक यकताया सपास गुजारें कि बराए फुर्सती दिगा दर इसाल असबाब तौफीकी फराहम फरमाएँ बराए माँ व अमसाल माँ मुज़निमीन व गुनहगारा ये दीनी पायगाह है जामिअतुल हरमैन शरीफैन दुरूसा बा इफ्तिताह
असह्हुल कुतुब बाद किताबिल्लाह सुब्हानहु व तआला। मरूची आगाज़गर बे ज़बाना कोताह कल्लतिल अलसुन, ज़बाना गुंग व अज़ अदाए शुक्रा अल्लाह रहमान जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू है। चुनान आजिज़ के एच ताबीर अदाए शुक्र है या बुगशी के हक शुक्र है, अदाए हक शुक्र है। दर रवेश व मनिश व गुफ्तमान इंसानी निस्बत बआये कम तरीन नेमतहा वजूद नदारी। फ़कत हमा चीज़ के कामिलीन व मुक़र्रबीना बुअनवान इतराफ़ इज़्ज़ आई बारगाह अर्ज़ कुता हमाया बाद तकरार कने सुब्हानक ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्स। मरूची अजीम शान किताब हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बा सनदा हकीर है कि आइए इब्तदाया ये आजिज़ो मुज़निबो नातवान नालायक है। नाम कराअतहू अम्मा आइए मुंतहा हमा शख्सियत ये शख्सियत अजीम है, आलम कौन इम्कान है, वजूद नाज़नीन नाम मुबारक के तमाम निज़ाम हस्ती न तन्हा मंजूमे शमसी बल्कि तमाम अवालिम आई बारा मिस्दाक रवायत अगरचे मुहद्दिसीनी इस्तिलाहात मुताबिका रवायत मोरद बहस लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक वली मानन 100% सही व हक़ है। सय्यदुस सादात फ़ख्र मौजूदात व रहमतुल आलमीन हबीब व महबूब रब्बुल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन इला जन्नातिन नईम साहिब जिब्रील अलैहिस्सलाम
ورسول رب العالمين غاية الغمام ومصباح الظلام والقمر التمام صلى الله تعالى عليه وعلى آله في كل محفل ومكان أفضل الصلاة والتسليم. هرچی انسان فکر بکن، فکر کو تنکن در ای زمینه و تا در کنار ای هستی بابرکات و شخصیت هایی که ناقلین روایات نسبت به آنی مدحا و آنی سناخانی و سناگویا ناتوان گندی شب پرهی چه توان و قدرت داری که از نور بابگوشی انوار خورشیدا بیان بکن تو بگوشی. پس اذا ہما گوینده شاعر قول تقرار مناسب تر و شائستہ تر ہیں کہ محمد حامد حمد خدا بس، خدا خود مدح خان مصطفیٰ بس. ما اللہ ذو الجلال افضال و انعامانی شکر مستمر را با آئی توفیقہ ادائے کریں و با آئی ذات کریم رحیم رحمان الرحیم و با توفیق ایمانی کے بما نسبت بہتی ذات و صفاتی عطا فرمائنتا متوسل توسل کریں آئی بارگاہا با آئی ہوتی اوصافا متوسل بھی کہ مارا در ای آغاز و در ای افتتاح و ہما توفیقاتی سر افراز بفرمائنی کی ہوتی بندیان صالح نیکوکار و در ای سلسلہ علماء ربانیینی برائے تعلیم تدریس و تعلم علم علی رغم سختی ہائی کے برای آن پیش یہتگا توفیق عطا فرمائے. یہ افتتاحی مطالب گرچہ عموماً تکراری بما ولی شنوندگاں شاید تکراری مبا. ہر سال طالب علم متفاوت متغیر تو متفاوت تھا و این حضرت علمی و حرکت بنیادین دینی در رابطے با احیاء مدارس با تربیت و تعلیم فرزندان مسلمین از نوبادگان و منتهیان
بزرگترین مشغله‌ای که صاحب نبوت و رسالت علیہ الصلوۃ والسلام فرمانی انما بعثت معلما. و آئیے مبارکین اقدامانی تھا در صدر اقدامات در کنار ساخت مسجد النبی علیہ الصلوۃ والسلام آمادہ فرمودن صفے اصحاب صفہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یک عنوان قابل افتخاری برائے طلاب علوم دینی و علماء اسلام کے ذات کریمی اسوہ مبارک سرا کم ترین توفیقات بے دستیارہ اور شخصیت یہ کہ مصداق هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتی. آئیے اسوہ حسنہ پیرویہ با تعلیم و تربیت مسلمین در حد و توانا در ای مراکزہ بنام مدارس دینی و حوزہائے علمی و جامعات دینیہ انجام دے. امیدوار ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ در کنارے افتخاراتی کے اہل عالم برائیوت شمار کا بتی فضیلت و برتریانہ درمیان مردم بے حساب یاری یہ عظیم ترین افتخار تعلیم و تعلم برائے علماء اسلام و علماء دین و طلاب علوم دینی. چنان جلوگر و روشن و درخشان بفرمائنی کے چشمہائے مد مقابل خیریہ ببنتو برائے نگاہ تعجب آمیز و احساس شگفتی ہر طرف حرکت بکنن تو بگندہ. در رابطہ با علوم اسلامی قصہ چمودہ شروع بھی کے ذہن تحیات یعنی اصحاب صفہ جریان تحمل مشقتانی تحمل کنگے داستان تالخ امثال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ و دیگر اصحاب صفہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شاگردان ناظرین مکتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان گوش داری و بشکوں کتاب حال شما احادیث تہا شان نمونیانا وانتگو اشکتگو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حدود 6 سال آخرین دور حیات حضرت علیہ الصلوۃ والسلام مشرف بھی وبا اسی کی ہوتی چادرہ راہ کرو دارانی کن کہ گوات آیا منتشر مکن جاندار میں بھی برانگ میں بھی
یا فوقا بجای این دکمه های طلایی که مردم مروچی ناز پرورده استفاده کنه، لباس های افتخاری که مورد پوشش قرار دیا، یک پتو مانندی کلفتی لباسی لوکی کوتاهی نی مان یارتا که اگر بجای دست دارگاه کم مکی فرصتی ہے کہ با ہم دیگر نزدیکی کا با خار درختان با مچانی کنٹگان آیا سیخی کن تو بندیتش که آیا دقمه جیب راه رو و القصة قصة مختصر وفي نهضت علمی پویایی چنان با رغبت دنبال کا کہ دنیا حیران بھی ابو ہریرہ در ظرف این مدت کم چه کجا 5000 خورده احادیث حافظ ہیں کہ یہ افتخاری حاصل ہیں کہ مؤلفین نویسا گاہی در کنار منبر نبوی شریف اسی بعنوان معلم و سخران حدیث قرأت کا وگاہی در ہمارا فاصلہ کوتاہ در ریاض الجنہ کنار حجرہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ودا اشتی تو احادیث بیان کا برابر چند روز قلیل پیش شاگرد مروچی اہل مدینہ صحابہ کرام معلم تو حدیث بیان فرمان و اشی بعد از دور صحابہ کرام علیہم الرضوان آنی غذا عمدہ غذائی کہ ہاں فصل رتب خاری و مدینہ خرمایانی کسرت تہا آنی بہر اشیئے کہ اگر یک خوشہ خرمائی نارسیں بقصطلاح ما زبان بلوچیا کلون تھی یا فارسی تا گشتے بلوچا ما اشکتا کھونگ درم پانچی نارسی کہ انگیا خرما نبوتا یا رگبی حضرت فرمانی تنابی بیستا ہو دا ہمیں دا آوی زانش کرے کم کم حضرت تشریف بیاری تکان دا نایانا رستگیں کہ رچن زمینی سرا ہوا صفحے صحابہ کرام شانا نوش جان فرمائے یا اگر شیر شطور منیحی شیر دہیں شطور یا بزی شیر بارگاہ رسالت اہدائی بھی حضرت علیہ السلام با تفاصیل کہ حضرت ابو ہریرہ احادیث تا روایت آیاتا صحابہ لٹائنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ در حال گرسنگی کے بے بہانے اشی کے مردم بزانا اشی ضعف صدا حکایت از اشی گرسنگی مسئلہ اشتعال کا حالانکہ فرمانی من چاہیا یہ مسئلہ آگاہ رہتا بل کسی درک نکو منی بزگی یا منی شدگی وگاہی چھ شدہ من مسجد النبی علیہ السلام دروازے دپا یا داخلہ جو ٹال سست کب تو بیہوش ہو تو اہل مسجد گمانو کو کہ منا سرع گفتا مریا مرگیا منا گفتا مسروعوں آوقتی برای مسروع معالجہ پادش آئی گردن سر اید کو لگت کو کہ رگبگانی جاب بند نرم بند درست بھی و ہمی کارش با من کو اما من سرع نها من بیهوش شدگی هم بیهوش ننچه سرعی بیماری و مری جن فلان حضرت وجود نازنین انوار آیان با آجاہ رسل کے دنیا مروچی حفا و خیران ہے چطوری انسان تربیت بو مکتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و
به قول شاعر از دم سیراب آن امی لقب لاله رست در ریگ و صحرای عرب. تحمل زحمات در مسیر علم احادیث یحتوانیت الشما و انتو چیزی و در ذوق و روشنایی اساتید و علم اساتید و بزرگان یہ حقیرہ ہم عنایت الباری صفحات تها اشاراتی با آنچه که در ما مزا برای اهل علم از مشقتان و مصیبتان و تحمل رنج و سختیان گذشته در این ماضی ادوارا ماضی قریب یا ماضی نسبتاً بعید بگوشیں در محامد و زیبایی و خدمات علمی و دینی نام دیوبند مانند شمس و قمر درخشان و نمایانه وہ دا چه سختی گوسته واجهان نوشته جدید شروع ہے نیسندیان گوشیہ حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظ اللہ العالیہ ہوتی انعام الباری تا ہزارتگان چیز زحمتاں اشارہ ہائی کتگی آزمانہ فرمانی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ در گنگوہ درس حدیث دا و یقین سال تو کا سہائے ستہ تنہائی واجہ و تدریس کو اما امکانات کو جا طالب علمانی حجوب کو دا گنگوہا کہ علم و فضلہ چیئے پہمی شخصیتی علمی حاصل بکنا افتخار عظیمیہ ادا نہ حجرے نہ مسکنے نہ جائگاہ منظمے پرش و قالی و مکتان زیبائیں کہ ماں ان انتظار تو کہ یہ رفاہی تہویہ کنندیں اسباب امکانات اور چی وہم و خیال تہنگی ستا طالب علمان ہجوم کو اگر کسی ہمارا استاد اہا اطراف آشنائی حضرت کہ یہ نانی وحدی رسے وحدی نہ رسے ہمیں سرا اکتفائی ہو یا وقت بہر صورت باوتی کاوشا فراہمی کتے یا تکفف بکتے لوگان دفع بقول آیان نان مسیط یا وانڈ مسیطی جم کتے تا خود دیوبند تا ہمیں قضیے علماء بکتاب امام ابو غدہ رحمت اللہ علیہ صبر العلماء کے ادائی حوالہ نہیں سکتا اس ساتھ مراجعہ نہ کرنے علماء در این راہ کسب علم تا دم مرگ فرو رفتگا راہ تو کا مرتگا شدا کشتگا تلنا کشتگا بگاہی مسافر کاروان پمد گستہ چاہر دے لاشا یہ کبتا ادا زانتا کہ اس کسی ایک کلیوار کچے خوش کا چے شدا چے تلنا اگر روگینی شیشے کی ظرفی گونش بوتا ہمتش کتا کہ انسانی چے مرگ دہانا نجات دیا نشتگا قطرہ قطرہ روگنش آئی دپا مار رہتا وہ پھر مشتا کم کم تا دیستے کہ قدرت نوشیدن آب یہاں قطرے قطرے آب داتا تا رمقی درائی احساس بتا دوبارہ تکانی وارتا چم بکشتا آئی حالت صحابہ کرام برای کسب حدیثی کہ یہ ارزش علم حدیث ہے حدیث ہے کہ عشق خدا کس مدینہ منورہ
بله باخبر بن کہ یہ حدیث اصلی راوی کہ یہ حدیث شخص شخیص صاحب نبوت علیہ السلام سما کتا اور دمشق حدیث کاملا حاصل ہے ما بروچی قرآن آیت اشکنے احادیث صحیح یا اشکنے اے مولا اسی یہ ہم پیشی ہمارے تکرار ہو گئے چند دن بر میں اشکتا یہ اندازہ میں بگشیم بیدینی یا نسبت میں قرآن و حدیث مطالبہ آیاتا میں بے توجہی اما صحابی با ہمیں علمی کا حاصل انتی حدیث خوب ازاں حفظ انتی ول دست دو بے اصطلاح اشکتگی لوٹی دست اولا ہمیں صحابی کی حضرت مبارک زبان اشکتا دمشق ہے جب مدینہ صدہا کلومیٹر راہ یا پیادہ یا حد اکثر با الاغ سواری شطر سواریہ در برہوت دشت و بیابان و صحراء لم یزرع کہ نہ یہ رہا حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدثر اللہ فرمانے میں یہ رہا جب مدینہ با سواری تاکسی و ماشین رکھتا ہوں فرمانی سبحان اللہ جا عبرت راہ طولانی 1000 و چند کلومیٹر آروچی کن تصورہ مروچی وقت کہ مردوں ذہن نشین کمتی بدن سرا لرزئی صحابی برا یک حدیث سے عشقوں چی راوی پیغمبر علیہ السلام ذات گرامیہ عشقتگی وتی عشقتا حدیث یاد ہے چمدہ سفر کا میں رو دمشق کا ہمیں حدیثہ لوٹی یاد بگیری چھے ہما شخصیت چان حضرت علیہ السلام اسی وشن کے عشق حدیث عشق دین تعلیم دین اللہ قصہ مختصر دیبترا حد اقل میں ہمیں ہوتی نوشتیانا وانینو سیل طالبان بوانت شما ہم استفادہ کرو یہ وقتی چھ میں ذہن آمان بہمی اخیرین وتی خوشچینی ہے کہ بنام پیش کسوتان بلوچستان در عرصہ علم و عرفان توفیق حاصل ہو آروچی کیشی نویسک شروع ہو شاید یہ اوضاع و احوال ذہن تہنہتا ولی منو بیشی نویسکا افتقار رکھا اللہ تعالی قبول بکا گر قبول افتد زہی عز و شراب چرا دور برمی ہمیں محشم نزدیکا قصرقند علماء قصرقند ہے مولانا ابو الخیر برادر مولانا علی احمد الصادقی رحمت اللہ علیہ و امثال یہ بزرگان در خود قصرقند مولوی پیر محمد رحمت اللہ علیہ و ان کے بزرگان تو وستگا محشم معاصر ہیں تقریباً اشانی علومہ محشم بلوچستانہ برحسب وتی صلاحیت و لیاقتہ استفادہ ہوتا اما اشانی زندگی ہنچو بہما وضعیت ہے کہ علامہ ابو غدہ عبدالفتاح نوشتہ از زندہ شدن پس از مردن آغاز ہوتا علمی نظر چکہ سرکندہ پیادہ روان بطرف پاک ہندوستان اور چکہ پاکستانی وجود نبوتا عروج یہ لکوڑ مشہور ہیں چابار نزدیکا ریمدان لکوڑ ای پٹی ہوتا کہ ودا تنہا رواق برابر با فرو رفتن در دهان مرگ بود بی آب بی راه دشتی که مشخص نہیں راہ کجایی ہے چاہ کجایی یہ واجہ مولانا ابو الخیر من زیارت کو تھا
اذا دوستها آقای پیربخش رئیسی آروسا ان دعوت بودو تمنا ما بیراهی چلا تا نقشان ربطی این مرد آروس همودا آوازه چه هندوستان یادگا و قوم خیشانی گندگا یادگا نقشان ما زیارت یہ واجہ حالاتی کے اندازے کہ میں دستا کرتا سبحان اللہ چقدر عبرت آفری یہ راہ کرو بطرف ہندوستان لکڑ پر ٹرگار بھی چه امراهان سدی برای دفع ضرورت طبعی حاجت گوشیہ رو چونگو فارغ بھی ہے بجو زمین و آسمان لکڑ پہتے ہی چیز لگی تھی امراہ کجا رابطہ کجا دیما برو معلوم نہیں تچ تاچ یہ دیما آدما آخر تھوڑنی عاجز کا وقتی مرگا یقینی و حتمی گندی این جوانی شباب سے مثال دو یا جائے دراج کشی کہ اندکل چمان ببندو مرگا بوتی چمان مگندو ہنچو چم چوف کنو دو بمیرون از ای جہان با آجہانا در حالت مایوسی یک دفعہ خدای کمک غیبی صدای عشقو فلانی پادا اللہ تعالیٰ ترہ داتا پادا و رہا دگبو یہ راہ اختیار کا بروتی امراہ ہمیں گرہ وگا رہنمائی و یہ شخص باوتی مدرسہ امینیہ مفتی کفایت اللہ مدرسہ درسوانگا دیبند درسوانگا ڈابیل درسوانگا تحمل زحماتا یک دینی رہبر و عالم و مبلغ و مصلح در نہایت تعلیم آوتی برای مناطق محروم ہندوستان قرار دی آسال کی اسی ما دورہ حدیث واند و روچے کے قرارت میں ختامیہ بخاری شریف ادریس میں بھی میز سرا کتاب میں یہ رہا ہمیں فکر تھا فرو رفتوں کو مردمانی پدران و دورہ مادران یا یم براوتی چوکانی شاد باشا کام مولوی بمرچی اما منہ کہہ ہستے ہندوستان یہ دیار غربتا کئی براج منی چارگا تماشایا قطع نظر از تبریک و مبارک بعد کئی ہم نائدہ کبھی آیا ہمیں فکر و پریشانی تہا کتاب میں اسرائیرہ تنہائی تہا من بفکر ربتوں یا برواب کبتوں ورودگی تہا سبحان اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما زیارت کر ہمیں کتابہ یہ حقیر کند یمین مطالعہ کرنے دربارہ یہ شخصیت آئے بلوچستان کجا دور برے گنگو ہے آروچی زحمتانی نمونہ اگر ما لوچے شوہاز کریں در بلوچستان برے مدرسے منبع العلوم پادی و وجود فخر آمیز حضرت مولانا محمد عمر سربازی رحمت اللہ علیہ آئی جند و آئی طلاب ہما تحمل ہے گرسنگی بی شامی بی نہاری و سختی ها در رئی کے مروچی ہم کو در ربک با تمام امکانات زمان کے خدایا فراہم کو تگا جادہ اسپات ہستے تلفون ہستے ماشین ہستے لوگا گندہ دو ربکو رنگین ہستگا بستگا ولی بعض ہم انسان بدن برمش کا چی در رہے گے دگا آرو چی بودتا شی کہ مولانا دا تشریف کرتا 40 سال 50 سال خدمت کتا و ہما خدمات انگا اللہ تعالی باقیو موجود قرار داتا گا کہ انشاءاللہ اللہ رغم
بدخواهی و دشمنی دشمنان دین مبین اسلام تا روچه که اللہ تعالی خواست انشاءاللہ یہ ستاره درخشان در حال درخشش برقرار مانے انشاءاللہ. خدا ما ہمیں بھی استادانی واقعات کے نوشتگاں سبحان اللہ ہنو ہمیں واقعات وانا نویسہ کے وقت روچا نویسہ سبب بودتا ہے لحظہ های چما اشکبار من به زحمات مولانا تاج محمد رحمت اللہ علیہ استاد بزرگوار متحمل بود چوتی روستای نسکنده تا پاکستان چوبی مرزی شهریا 15 روز پرمانی موتی نوجوانیا بدون آب و نان با تحمل گرسنگی راه بردن و چطور به دیوبند رسیدن باوتی لباسانی فروش و بها کنگا کرایه فراهم کتگو کمکا براتانیگا که بود کارش کتا و تی به دیوبند رسیده در سواد بعد از فراغت من یهدون برگشتم و تی روستای نسکند مسجد رفتم ہمیں حال بزار روستایا شنگ بو کہ ہندوستانا یک واجہی ہتا یک عالمی ہتا اسی میں نے مادر بی بی فاطمہ حضرت جد بزرگوار آخوند مولا عبدالرحمن رحمت اللہ علیہ خواہر ہمشیر البحار چه مدت ها جدایی یہ فرزند ہے عشقوں کے ہندوستانی شخصی مسجد آیا تھا میں نے مات بشیہ مسجد وشی آجا تو ہندوستان بتگے چھ ہندوستان پیدا گئے میں نے فرزند دی ہمان کو رابطہ بنام تاج محمد تو ندی مات روبرو تھی فرزندہ اور چی نوجوانی بودتا مروچی یک عالم دین ہے با محاسن و مبارکی رشام امامہ گندی تھی چاہی نہیں آدھی کہ میں نے چوکی مولانا فرمانی کہ میں بلند بودتا ہوں اما چاہی کہ مات وارد بودتا کہ مسجد ہمارا اب تو ماتوں گلائش کو ای پیشانی و بوسا دا میں گویا مامان تی فرزند تاجو کو من ہوں یا سرباز تہا پتان و بپاتان ہے آجی مولا دوستیم رحمت اللہ علیہ اللہ کامل ولی ہے شش فرزندہ وتی بے ہندوستان رہ دیا پدر مولانا عبدالرحمن رئیسی رحمت اللہ علیہ آئی برادران بزرگتر مولانا علی محمد مولانا شیخ محمد اولین حافظ کلام اللہ مجید در بلوچستان استاد و مربی دہا شاگرد و بخصوص مولانا حافظ بشیر احمد ولی کامل رحمت اللہ علیہ و دیگه بزرگان پدر بازیا وقت با بازی چیشان وقت صغر سن و جوانی و 10-11 سالگی یہ پت لوتانی تا روا مطابق ہندوستان آزمان رسینان درس وانا ہودا با زحمتان تحملہ اما اولیاء اللہ استادا مولانا شیخ محمد بارہ در ای خورد سالیہ کروتا بے شہر کندیان رسینی اودا تا مروچی غالباً ہمن آدرس دقیق نہیں ولی تا یک مدت حضرت مولانا پیر خان محمد رحمت اللہ علیہ مسند نشین و گادی نشین
خانقاه نقشبندیہ بودتا ودا آئیے اسلاف گزشتہ خدمت رسی کوچک ہے واضح نور بصیرت یہ چہرہ تہا انوار علم ای تفلی تکا بچگی تہا گندی ہما وحدی ہوتی پاک زوری سرائی دا و فرمان ایمنی فرزند ہے مولوی علی محمد یہ ہر دو واجہاں براتنی قبر کویت تھا مشکتا پدر مولا دوستین رحمت اللہ علیہ باوتی ضعف پیریا شغل کشاورزیہ بلوچستان سرباز وتی بعد دیوبندہ حمودہ توسیعی کا منی چوک فکر برگشت به بلوچستان چه سرا در کا گرچه من به تایی گوتی براتانی خدماتا و دا محتاج ہوں من بگار پشمگی کبتا نیازمند زمین آبادی کبتا مچ کبتا زندگی کبتا نیاز ہے منا بشم خدمتا ہوتی دنیاوی ذاتی امور تہا اما اللہ دین و رسول خدا علیہ السلام شریعت مطہرہ در منطقه نیازمند تا مولوی نبه تصورشی که به سرباز برگرده چیزی ناقبت در کود ای شش فرزند واجه مردین مولوی یا ملای بزرگی و با این وسیله اللہ دوستین از سرباز برای مدرسه سہولتیہ مکہ معلم و استاد فراہم کا مولی شیخ محمد مکہ استاد خدا و برای شیخ نشین دولت کویت امام جمعہ و معلم دین فراہم کا بائی دے چکا حداقل اگر کتاب صبر العلماء ابو عبد الفتاح ہے گیرنے یک نسخی مدرسے ہاں فکر کنوں ہم یکینے بارے گیشترے یہ پیش کے سودان ہمیں واجہانی کرامات برکتہ در فاصلے 2 ماہ 3 ماہ 2 مرتبہ بچاپ رستا اور شاید الان دوبارہ نیاز بھی کسی حمد کا به چاپ برسینی چون خیلی ها زنگ جنات از علماء سرسوناس که کتابش انگه نرسته مولانا عبدالرحمن محبی رحمت اللہ علیہ فرزند تا ہمیں پیری ہے تک شما کتاب گیرنے من یادانگی ذخیرے ہستا مگو میں تردیوں فراہمی کروں تردیوں کا آواجہ زندگی ایتا نوشتہ تا حد حدودی و تی دست نوشتی من شما زحمت کا شتا برائی اللہ نیاز ہے بنی ذرما کسی حمد کا کتاب فروشی پولداری کسی دوبارہ چاپی بکا ضرر نہ کہیں انشاءاللہ شان مطالعہ کریں ایمان افروزی کتاباں داستان ہائے ایمان افروز ہیں گوشہی از یہ موضوع میں ہوتی ہم چند ماہ سفرہ کی کتاب انگر نئے حتگاز چاپا مدرسہ پادی کا طالب علمانی تقاضہ مطابقہ چند کلمہ صحبت کو تو اجازہ حدیثی باریا نشستی بو مسئلہ پادی گئے ہمیں مطالب مختصر بیان بتا رہا خیلی ایسے علماء کو اسے ماں گمان نکتا کہ یہ ملکہ علماء میں اسلافہ ان قدر زحمت تحمل کتا کو یہ علمی فضا بلوچستان تا فراہم کتا بہرحال من ارائزہ به پایان رسینو و با ہمیں حدیثی کی قرائت کو طالب علم آقای عثمانیہ شاگرد ایسال دور حدیثہ از راہ دوری ادا برا کسب علم آیاتا و تمام طلاب ہنچو بے نسبت ہوتی مسافتہ مسکنہ ملکہ
امیدوارك الله تعالى بتفعل همي طالب علما وإشاني خدمته إشاني بحانة تعليم ودرجاء معلمية عندك الله تعالى ما رحم مورد وتي الرأفة والرحمة قرار بدا یہ جاها یہ جائگاها یہ شهرا یہ جامعة مدرسة دينية وتمام مدارس الله تعالى بمخلصين طالب علماني ووجود بركاته ومخلصين مدرسين ومعلمين زحماته الله تعالى هم جاء روشنا ونوراني بفرمائني درود شريف باني دعائي لني اللهم صل على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر علانيته وسره لا يخفى عليك شيء من أمورنا ونحن البؤساء المسترين الوجلين المشفقين ندعوك دعاء من خزعت لك رقبته وفازت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه رب فلا تجعلنا بدعائك أشقياء رب لا تجعلنا بدعائك أشقياء پروردگارا ہمارا در دعایا ہوتی دربار لوٹگا ہمارا جز شقیہ بدبختان قرار میں دے ہمارا جز سعداء قرار دے رب لا تجعلنا بدعائك أشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين وأكرم المعطين إليك رب فحببنا إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك فذللنا وفي أعين الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين من الوفد المتقبلين من الغر المحجرين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نسألك إيمانا دائما ويقينا قيما وقلبا سليما وخلقا مستقيما نسألك فكاك رقابنا وفكاك رقاب آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وجميع المسلمين من النار يا قديم الإحسان لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار پروردگارا قبولیت عطا فرمائے مقبولیت عطا فرمائے محبوبیت عطا فرمائے محبت عنایت بفرمائے معصیت گناہان زنگانہ بشود و تطہیر و تزکیہ بفرمائے یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والإکرام إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك فذللنا وفي أعين الناس فعذبنا
वमिन सय्यिल अखलाक फजन्निबना। अल्लाहुम्मा इलैका नश्कू ज़अफ़ क़ुव्वतना व क़िल्लत हीलतना या रब्बल आलमीन। परवरदिगारा आफियत सेहत तंदुरुस्ती है दीन दुनिया ज़ाहिर व बातिन अता फरमाए। अल्लाह साल तहसीलिया ये साल पुर खैर बरकत ही बका। अल्लाहुम्मा अफ्तह लना बिल खैर वख्तिम लना बिल खैर वजअल अवाक़िब उमूरिना बिल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूर आफ़ियतिक। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूर किताबिकल अज़ीज़ अल्लज़ी ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फ़िहि तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। परवरदिगारा बानूर कुरान सुन्नत मारा मैं वजूदा मैं ज़वाहिरा मैं बवातना मैं मुहीता मैं मुल्क शहरों में महल तालीम व तदरीसा बखुसूस ये जामिआ व मदरसे साख्तवाना पुर नूर पुर अनवार में फरमाए। खुदाया मदारस वाबस्ता ये जाएगा हो मदरसया हर कुजा ये मदरसे फारिग तहसीली अज़ हिफ्ज़ कलामुल्लाह मजीद अज़ तालीम व तअल्लुमा मर्दीन जनीन फारिग वती दीर खिदमत करेंगे। ये दुरुस्ताना मशअलहा शान के मानगा मैं ये इफ्तिताह ता शरीका तमाम हमारा आया मशअल हाय फरूजान चिराग हाय रोशनगर जवाब करार दे। अल्लाह में सीनायाना शरह सद्र अता फरमाए। मारा इल्म बाअमल नसीब फरमाए। मैं बीमारी आए एतकादी अखलाकी अमली अल्लाह अफ़आलिया व सेहत व आफियत तब्दील में फरमाए। शिफा मिले आफियत मिले तंदुरुस्ती ज़ाहिर व बातिन अता फरमाए। बीमार है जिस्म रूहा अल्लाह शिफा मिले। अल्लाह मरीज़ाना शिफा मिले। मरीज़ानी के तकाज़ा दुआश दाश्ता या नदाश्ता अल्लाह मारा आयाना हाज़रीन व गायबीना अक़वामा मुतअल्लिक़ीना अल्लाह फ़र्ज़ंदाना जनीनाना तमामा सेहत व आफियत लिबास में कुशाहिर अल्लाह मुश्किलाना हल का वामाना अदा बकना रिज़्क़ फ़राख़ वसी बिदे रिज़्क़ हलाल बिदे अल्लाह मुस्करात मुख़द्दरात अल्लाह मुनकरात जामे शक्ल में फरमाए। ना अमनियार शक्ल में फरमाए। अमनियत पायदार व वसी व दामनदार अता फरमाए। अल्लाह ये कौम तो का मुसलमीन दरमियान हर कुजा जंग खूनरेज़ी क़िताल इख्तिलाफ़ी दरजरियान अल्लाह आना बिसुल्ह आशती तब्दील में फरमाए। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक आत नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाह ये अशुर हज्जता कारवान है हज्जा का आज़मा आला मुवफ़्फ़क़ में फरमाए। मारा वती फजल करमा वरहमा मुयस्सर मुक़द्दर में फरमाए। अल्लाह हरमैन शरीफैन ज़ियारत मुक़र्रर दर हज उम्रा नसीब में फरमाए। अर्ज़मंदाना मुशर्रफ में फरमाए। सेहत व आफियत मिले व अल्लाह ग़ानमीन व सालिमीन में बर शहर मिले। और दुआ तहा हमारा शरीक का मैं दुआ तहा शरीक का अल्लाह वती पाक हबीब बारगाह सलाम अर्ज़ कुनिंदगानी दुआ तहा सलाम व दुरूदा तहा अल्लाह मारा महरमत में फरमाए मारा नसीब में फरमाए। वती बैत गिरद अतराफ़ा ताइफीन ज़ाइरीन मैदान अरफात मुलहीन फरियाद करो मुतसर्रिआनी अनासिक हज अवाकिर हज तहा तजर्रो के नुकानी अल्लाह ज़ुमरे तहा हमारा शरीक करार मिले। और सवाब तहा हमारा शरीक का और तहा जिंदा में मारा फिज़िकी व वजूदी शिरकत मरहमत में फरमाए। अल्लाह सेहत व आफियत जिस्म रूह अता फरमाए। अल्लाह ये मदरसा व पायगाह दीनी तमाम मदारसा तोसिआ व तरक्की ख़ास अता फरमाए। उलमा मुदर्रिसीन खिदमत गुज़ारान अल्लाह खादिमीन बराए ये पाएगा हो जाएगा वो तमाम मदारस दीनिया
तौफीक मजीद अता फरमाए। तमाम मदारस दीनिया मकातब कुरानिया हर जा वह बजा रौनक मजीद अता फरमाए। ए अल्लाह मदारस दीनिया दर हाल इफ्तिताह, अल्लाह ये इफ्तिताहाना बखैर बा गायत मकसूद खूब करार दे, इल्म बहर कामिल दे। अल्लाह दीन अब्वाबा फसूला किताबानी मफाहिम बरहमा अल्लाह रुशन फरमाए। हुकूक तुल्लाब अदा करने के तौफीक अता फरमाए। अल्लाह भी औलादाना औलाद सालेह बिदे, मैं फर्जंदाना अहफाद ज़ुर्रियात सालेह करार बिदे। अल्लाह बीमारियां में भी शिफाए कामिल तब्दील में फरमाए। ए अल्लाह मुस्तमंद तंग दस्ताना रिज़्क़ फराव हलाल अता फरमाए। वामदारानी व हमारा अदा का ए अल्लाह साहिबान हाजात में दुस्तानी हवा अजा बरा और दम फरमाए। गला उगरानियारा जामे मसाइबा में गुनाहानी करतूतानी नताइजा अल्लाह चवैसरा दूर कर मारा ताइब बिकना मारा बूती बारगाह तौबा नसीब फरमाए। ए अल्लाह हमारा उती मुखलिस बंदा करार दे। मैं पिदरान मादराना जन्नतुल फिरदौस नसीब का जिंदगी नो मुर्दगी पिदर मादराना अल्लाह हाजरीन दुआ के रोकना ए अल्लाह खैर बिदे मगफिरत बकान कबराना मुर्दगान रोशना का। मैं उस्ताद व मशाइख उलमाए पेश किस्मत अदर ई मुल्क मंतगा बलूचिस्तान और रूहाना शान का और फयूज़ बरकाता मुदाविम जारी में फरमाए। अल्लाह दीनी मराकज़ा तोस्या तरक्की अता का। ए अल्लाह मैं हमकाराना दर तमाम उमूर शुऊना दीन को दुनिया ए अल्लाह तौफीक तरक्की व हिम्मत व फुर्सत कुदरत अता फरमाए। आफात बलियात व फितन व बहना निजात में दे। जब साहिबा ए अल्लाह निजात दे हिफाजत में फरमाए। ए अल्लाह में असातीद मशाइखा यानी कि मैं तालीम व तरबियत तलाश शुता कोशिश कुता अल्लाह आनी जहमात दरमा अल्लाह ज़ाहिर का दोबारा तौफीक मिले। आनी रूहाना शाद का आनी औलादा सालेह का। अल्लाह मैं औलादा सालेह का बे औलादाना औलाद सालेह मिले बे अज़वाजा अज़वाज सालेह सालेहा मिले। ए अल्लाह दुख्तरान मुअव्वक़या जवानान मुअव्वक़ा ए अल्लाह बाहम सरार सालेह व सालेहा ए अल्लाह कामयाब फरमाए। दीना में क़ुलूब खाना आदानता जिंदा में फरमाए। मैं शहराना बाद दीना अल्लाह रौनकदार और रोशना में फरमाए। मैं अमराज़ा शिफा दे, मैं बीमाराना आफियत में दे, फर्जंद सालेह अता में फरमाए। बे औलादाना या अल्लाह मारा इल्म नबूवत हासिल करने शौक़ और रग़बत अता में फरमाए। अल्लाह अबवाब इल्मा बरबा फतह में फरमाए नमाज में फरमाए। ये सारे इफ्तिताह व इंतहाया में खैर में फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या रब दुश्मनान इस्लाम शिकस्त दे। अल्लाहुम्मा मन अरादना व अरादल इस्लाम वल मुस्लिमीन